Nā ko te moana a tia te wāhi tongarawa o te ao, he pitoranga hau toa o te aroa ki reira ko Scott Base. Te ingoa, anō nā tata nei irihia, he whakairo hau ki aua wharera. Nei rā, a whatitiri te wake. Mai i ngā whenua haumako o Aotearoa ki ngā whenua haupapa o Antarctica. He whakatū whakairo te mahi. I've got the whakawai, goes around the kuaha, a door. We've got two side panels, two side pieces, and a pare, which goes across the top. This one here is a taiaha at the moment, which is a weapon of destruction, weapon used in war or in battle. However, this will be converted from a weapon into a core. It will no longer be a weapon, it will become a tool to nurture. The manaia sort of represent a multitude of things. It's kind of about people working together to protect this place and the planet. And it's a wee bit of a wero or a challenge to the powers that be out there that can make changes and to look after the place, I suppose. Kind of want to put a bit of an indigenous spiel on conserving the planet. I kōrero mātou ki ngā ringa whao i tā rātou hokinga mai ki te kāinga, a heita James York, ka tahi te whea ko nui ko tēnā. It's quite hard to explain to people. The sheer size of the place is pretty amazing. It's so vast. We only sort of were lucky enough to sort of witness a snippet of the whole area. He kaupapa tēnei i tākina e tai horonukurangi kia tūhono mai te mātauranga Māori ki ngā kaupapa arotake pūtai ao. A heita York ko te oranga o papa tuanuku kei te tāhuhu o ngā whakaaro. I kind of think really it's an opportunity for science and indigenous peoples from around the world to kind of come together and maybe amalgamate some of their knowledge to, for a greater cause. The cause is to heal Papatūānuku. That's the most important thing for me, I think, with our kaupapa we took to the ice, was to get a conversation around how we can help with climate change. Hei tā te tokorua nei ka haere tonu ngā mahi whakatairanga i ngā take taiao i Wainganui i a rāua whānau, hāpori hoki. Whatitiri te wake, te karere.